Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag orasyo amin papagayam. Kablaawan da kay amin anaaya tamang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Apag kimat no gumamat. Dito'y drama tayo unay daytan kaka. Unayain. Nagigimas to'y basay ngayon nalaki ti Teresena da kasinsin Marta. Nagigimas ti timpla na ito'y dinakdakan na ginatang ka. Tapinis itak iti silay. Tata si Draw! Na, ni matukong na itaw masidag. Nagmayatang ti kadayo dito'y sirok ti mangga. Nga ayuyang yung gininom, Tata si Draw. Ay, why? Na pres ko nitaw. So, nagarami da kiti lamisaan kin pagtutugawan. May masakit di ti arak kin pulutan na. Ay, wala. Agam, para kanyak lang na itaw. Hindi lang mabalin ti Romaman, Tata si Draw. Anya, daytan kaka. Makain inumakaw, bita sang-sangom abasay. Kastaya. Agure ka nga raw, sakti mangibukbok iti basaw. Ay sana, nakababayin mo no na kayo pa lang ti mangibukbok. Saklatan. Daytan kaka. Tinangad mumutan ti botelya. Kaka si Draw, adaman ni Bagak Biek. Niton niya. Mabit lang to kaw. Inakman ito ayan niton niya. Nakan may bagana. Uray na. Nagbayag mutan nito kung anapang ginmatang iti asin iti Teresena da Caroline. Nagasidag lang matiging matangan na. Nung inabot na mutan iti kagudwat aldaw. No, sino mang tingayat natin ko lang. Ha? Masadag. Nito kung iso ti sumungad nga basa-basa. Agkarit-karit. Kagano kamay. Nabartek. Ay unay daytan kaka. Unay daytan kaka. Awan pa'y may sa minuto sa nakisarsarit akan ito niya. Gamit ti pa nagsublik ti sirok ti mangga nga ayan tininumak abasay kan pulutan. Ay naikisapay. Ti salbagi jay atokaw. Nagalisto lakit din nangarubob iti sang-sangwak abasay. Nagalistaw na nangalimaw ni ti pulpulutanag adinakdakan. Saan nansapayan ang ginalngal. Daytan kaka. Salbag ka! Napangkalaging matang iti asin iti Teresena. Ngamiti pa nagawin mo na bartek kan. Tinibabnak latan. Gunggunam! Agkarit-karit ka pa'y. Kasla ka lasig siguro na mabartek ka. Siyak man ti sangwam. Ay, bakit? Naginumam, kan ayan ti asin na pagpagatang ko. Huwag gaya man niya. Nalipatak matan bakit? Unay daytan kaka. Nakainom ka lay ti arak, nalipatan mong ti asin na pagpagatang ko. Salot ka. Agsubli ka ti Teresena, ingka gumatang. Wan ba ka? Uy. Baluksawak ka ni Tokaw. Gapoy ti panangarob na itin ilumak abasay. Nagnginat pananggatang ko iti dayjay. Linaklakalaang na dya Tokaw. Mapanak iti balay da. Kat pabayadak ti inarob na nga inumak. Kan ti inalimon na apulutan ko adinakdakan. Apag kimat no gumamat. Daytan kaka. Agore ka.
Isumat ti sumungan. Nagturong ti tersila. Ay pagisaw. Inakdanunan ijay. Kat pabayanak di inarob-ob na ngayon inumak nga arak. Kanjay pulutan ang inalngal na. Unay daytan kaka. Anyat ko nam sidraw. Siningir mo nito kung iti ininom na nga arak mo. Why? Pinabayadak. Tasang nga baso pa ila iti tinaksay ti botilya. Ang amidag subliak iti ayan na. Naibusan. Agraman di dua asukat apulutan ko adinakdakan. Ay unay daytan kaka. Naglaing mutan nga uminom kan agpulutan day atukong. Ay, di mo larabrabakan na di atukong ton niya. Tanalawa, ti karabukob na. Ay unay daytan kaka. Salbagnan at tukong. Nakasapul man nga tan iti pakiinuman na. Apay di mo la sumangputan. Inak man laki taonan iti tersena anang ibaunak kenkwana. Ang mga numakin inom manan. Bakit? Anda ka? Ay unay daytan kaka. Nagbayag ka. Ayan na ngay tay asin a pinagatang ko. Awan? Jaklat na nakagatang bakit? Unay daytan. Taapay. Anya ti rason adi ka manen nakagatang. Uno? Awan lang ko da, itinapanam at tersena. Ada, ngamawan igatang ka. Anya? Apay kumangawan igatang mo kaninik kang kamot. Nahuld apak nga ron bakit? Ay unay daytan kaka, saan nakman asal salawasawan. Apay ang sipat ka nga. Inggatang mo man ngatan iti arak, ti pagpagatang ko iti asin. Saan bakit? Talaga na-hold up. Asino kumamot tinatuktukong si ka? Anang hold up iti may gatang iti asin? Ni Tata Sidraw. Anya? Ni Tata Sidro tinang hold up kan ka? Huwag bakit? Isaw, tinang hold up. Iti paigatang mo kumakanyak iti asin. Tata Sidro! Lukataman tiri daw, Tata Sidro! Tagsarita tayo tinalapat! Ay, una daytan kaka. Salamat la kayat mo narakarakan tirikap. Makapungtutak unay, Tata! Alya, ay unay daytan kaka. Alya ti basol ko ken ka, tapno kapungtot na. Ti panang hold up mo iti igatang kumati asawak iti asin. Alya, unay daytan kaka. Imbaga na hinold up ka. Wen! Kunana da kayo tinangala iti igatang na kumay iti asin. Why? Agpaysaw ngay nalak di igatang na kumay ti asin. Ngam, saan kaw hinold up? Dudi kat siningir ko lang iti utang na kanya. Anya? Ada utang ti asawa ka da kayo, Tata? Ada. Tapi nabayadak jay na pan na inarubob asang sangwak abase. Kanjay inalimon na aginatang ko adinakdakan apulutan kaw. Apag kimat na ibus amin. Anya? Unay daytan kaka? Naglaing mutan ngay nga iminom ka nagpulutan ti asawak no kasta? Nalawa ti karabukob jay asawam. Ta di ti makderak labiit itayan may ta adda imbaga kanyak ni Tonya. Idi agsubli akitayan ti tukaw. Naibusan ti arak ken pulutan. Isa pinabayadak. Unay daytan kaka. Anya? Imbaga nito kung iti asawa na hinold up mo si Draw. Why, Tonya? Iso nga imay naksinalangad. Unay daytan kaka. Makitakla na di atukaw pagsasawa. Apay nga minasiningir mo pay lang day di ininom na nga arak ken nginalngal na pulutan. Maruam unay at lamang laklaka ti ammo na. Ay na, inyayab munto pay lang amin ken kuana ti mainom ken mapulutan. Saan ko nga nyayab? Imasidaglatan, hindi makita na nga dasang sangwag nga arak ken pulutan. Kaslabak ko ti managumamat iti pulutan. What? Unay daytan kaka, nakarukamot ngagsasaw si Draw. Ay, san man? Punaw ti ibagbagak Tonya.
Apag kimat ti pulutan no gumamat. Ay saus, saan kunto nga rod akong kumbidaran inton kasangay ka. Ta mga no isunto ti mangibos iti arak ken pulutan ay unay daytan. Ewan, maday, no, kumkumbidaram na dya tao. Tanalawa unay ti karabukog na. Unay daytan kaka. Nakay dasara kun iti pangrabyanta. Umay kang tamangantan. Saan ka mangrabi, bebeng? Apay, di ka mabisen. Mabisina. Ngam jak kayat timangan. Anya? Apay, di mo kayat ti pinakbet at tarong kamatis ken parya? Kayat ko. Ngam agfastingak man. Unay daytan kaka. Tanya aga po mo ngay ngagpasting ka. Nga puta na damag ko. Ngagpapunsyon ni nanaton niya intun bigat ta birthday na. Agparti ka no iti baboy ken kaldeng. Anya? Unay daytan kaka. Nagpigsamot ti radar mon a dumamag iti pakipunsyonan. Ngam dayta ka di ti rason, adi kan mangrabi Wal bakit? Tapno adon to ti makan ko. Itun mapanak makipunsyon. Unay daytan kaka. Sa nagtumot nga tan amasaor amapan makipunsyon. No masidak ti sanga malukong adinakdakan. Kun sanga pinggan na kilawan na kalday. Si Draw, si katikayat ko at chipkok. Kat pangaasim ta di mo ipalubos nga dagbasak-basak dito'y kusina pa kay dulinan to dagiti malutaw. Wain to niya. Danag mo na ya. Sakti makaamaw. Orano pamuriasin lang ti babaw ya mapartay. Umanay. Ngam amangan ngay no aduntot makidaya. Sakti makaamaw. Umanay. Ano man pinaala ka, trabugaw kas ka na, saysayuti dita, may laok iti masida. Kasano luto na ngay nga raw. Ay, sakaon ti makamaw. Kay unay daytan kaka. Ita, nakarumbata kong. Mabalin kon ti mapan. Papanamtukong. Ay, kat inak makiponsyon Unay daytan kaka. Kat no alas 9 pa'y laeng. Adayo pa'y mo ti pangal daw. Man ano? Inaklata agur-uray na. Damat siguro padak ang mangarak ijay nga umararubayan iti ponsyonan. Unay daytan kaka. No iyon unam ti arak, makapangan kan tupay nga rod. Makapanganak tulat ta, bakit? Sige, inakaw. Nininegure ka man. Anya deta silupin nga guy-uy-uy di tabulsam. Just kay, nakita mo tan. Kunak no, naibulsak iti gusto itay. An-anom ta silupin? Ay, pangisuputak to, ay ti iyawid ko amasida, bakit? Unay daytan kaka. Liman lalakyan ka ng plano man ti agisupot. Wala, tamabain kamat nga gisupot. So, siyakon ti agisupot. Gauray, dinakdakan to lang ti madawat ko nga iyawid di ti balay. Ay, unay daytan kaka. Si Draw. Apay, inawis mo ni Tukong nga umay tumulong nga agluto kada agiwa, kada gitinapartay. Saan to yan? Apay nga rod nga damo dita grupo ti kakadom nga glutaw. Ay, nilikado manan na iti maluto masidan kasta. Ay, bantayan nyo anay imbag dagiti maluto si Draw. Ang mga nukalawakawon da ya Tukong. Wait, awan danag. Ne. Isumot na dyan napansimangon kadag iti agin inom. Teman pulutan na ba? Mangindasal kayo man. Unay daytan kaka. Apag tugaw na pay laeng iti sangwanan dagiti pada na amang ngarak ipukpukaw ng tipulutan. Talaga nga awan bain day tatukaw. Pulutan na ba? Mangindasal kayo na. Naunay daytan kaka, mangibabaen. Di limang na kita pulutan. Ingka man lay dasaranan, tapno saan natilay pukpukaw na ditan. Bayan, ta inak mangidasar. Iti nailuto ang naglalaw ka, tabungaw kas kada sayo tay. Dalay kagaruden, darasem tanay. Mangibabaen da di atukong ang mangipukpukaw iti pulutan. Ay unay daytan kaka. Nagkimas ti arak. Kena ti pulutan. Oreno basit ti karnina. Bayam ditan.
importante, ada mapulutan. Nay, naibusan na ito isang pinggan ngayon kita ni Tata Sidraw. Kawak manang, tao may mangyag. Tata Sidraw, apo chipkaw, tay pulutan, naibusan. May kamangtag, naibusan tayo intadyo itay. Hello, Tata Sidro. Nakaawag kay Mat. Umay ka nga, dito balay daton niya, balasang ka. Apay, Tata. Agpakan kayo ka din. Saan pa? Ika, nasapa pa yung matapangal daw. Kapay nga ron ngay ayaban na nga umay dita. Umay mo man niyawid nila kay Mau. Kutnay, nabarte kay. Anya? Unay daytan kaka. May isang oras na pailang nabartakan. Nabarte kay, kan nabusong kaya niti pulutan. So nga, umay mo niyawid. Tanay, kalawakawan na mo ito ng iti luto may. Ay, unay daytan kaka. Mangibabain. Saan pulutan na ba? Naa. kayo ba? Unay daytan kaka. Ipukpok ka manon nito kung tipulutan kaka Sidro. Talaga analaing tigamat na itipulutan to niya. Panakain na po'y namutan tipulutan da nga giinom. Isuan na daras ama ibos. Wali nga raw. Ala, ingka man lay yalaan ni tipulutan da kinay mangibabainan da di atukong. Way, ipis itak man iti nag-ado asili ti itad ko kinkwa na apulutan. Oh, ikampay iti apro at ano na pait. Tabareng no inutan na mutan tagpulutan, numarik na naadat ken na pait ti pulutan da. Kas ka na nag-asang. Way, ikak iti ado asili kin apro. Itad ko apulutan na. Uray retan ka. Imadayo mutan na iti kakadwak amang ngarak. Di da magustuhan ti timpla. Ito yung dasar nila kay Sidro apulutan. Naadat, nagasang, napait, unay mag. Oren no kasta. Kayat ko lata. Nasay-sayat pa ngay madayo. Arang iti kakadwak ngagpulpulutan. Tabukodak amin nandeta. Imusag kina ito sa nga pinggan manay na pulutan. Unay daytan kaka. Oray lasar sarapaunan nito kung tityan na itay agawed. Kasta no, napnekan iti pulutan to niya. Agasang, apagkimat no gumamat. Kano permiti na may anaan nagpulutan kan iminom. Diyan mo na kat karne. Naglalaw ka, tabungaw kasta na sayutay. Diyan mo na puro akarne. Dapat ti bartek na de jayain. Basit lang ti karne na de intad ko apulutan. Di na mo nakado at tabungaw kasta na sayutay. Ang rin o kasta tinaipasangaw. Apag kimat no gumamat iti pulutan. Ay, talaga at tukong. Gapot kinasanger kan kinalaing nang agpulutan. Di na pa yan mapaggidjat ti karne kada tabungaw sayuti kan dadumapay. Ay, ina. Uray, daytan ka. Nagsakit mo ti tiyang ko. Ay na, baka ipanak man iti hospital. Abangan ay patay kundi sakit ti tiyang ko. Sakit. Madiji na uding ang dasar di lakay Sidro di apulutan. Pero may agasang kas ka na nagpait na adat. Ay, namatay. So, pagsaksakitan ita ti tiyan ko. Baka... Daytan, timaganab mo na laing nga uminom ka nagpulutan. Nyangay, pinasangwandakan, iti makapasakit, iti buksit. Awan ti maramida, daytan ati gunggunam. Daytan kaka. Saan lang nga ti health books o repay ti Biblia kat isingasing dati saan na panaglablabas iti panangan ta saan na makayan ang ti bituka agilingan. No napartak ti panakagiling na kat sabali ti pagtungpalan na agbalin nga indigestion or LBM.
Amin analabas kat dakes. Arak man wano makan kat masapula kalkalaingan na lang. Sana balay amangan kanto manen. Saan kat ngay paminsan ti saan nakabailan ti tiyan. At kat si Tokong, saan ba't nga nasaya at aramidem? Ngunay mo tayo pagkimat agumamat. Pino lang kumati garaw. Tanay nakababain no agsaras remulyo karita. Ditan nga gayem tinagibusan ti pakasaritaan ang napauluan. Apag kimat agumamat. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.